cúd car, how ceist cúd car. Is mis sé cléir ní góil, ha mín am teacher bunscoil an na clasa hin an na bunscoil Gaelic laschu, ach cúdeo cadá lá an gach seach goin son a bhí léisachach Gàidhlig son líchtarach a heigisc an na Gaelic. Ha dydaf gynne an na Gaelic son an na bearla ha chula cael déisial son chuckas agus bíú fálah leis list agad an hid ach an na Gaelic ha fémaking idir hangachuig, nio is muneach gur dói vis fricadachar son Gaelic. Smeise Alison Richardson agus bí me se gopa seo má fríomh híte. Agus cúteach go chicas clásiche na céir agus cóig. sé padla tíach dóir son Gaidhlig agus Duaisean chuidir leine ach an gabhah leach go le Duaisean. Bha an padlat ag mar sína a corcadéal teacher eile sa scóil a gobracha choma le clásichin in agus ga sa sin is muneocha go bug sin má son teacher in Gaelic. Agus chuising nu Gaidhlig cála hu sin Gaidhlig bhó teacher in eile sa scóil. Féin nu Gaidhlig díadachar son I bhí gachlacha iad a bhela agus a chuir suas as na clásichin ach chuideoch cadóionn agus rutan ha má son Gaelic agus na skillan lítrachaí a léasach agus na scoiltin. Bhain is smúchin mi an Great Warden Hockey bhór? Go ige seo ha 5 míle gine éiad imhadlat a chhlachach nó iad a bhéad imhadlat. Cúteach ha padlat acin son parentan agus he sin go máfií mal a hús go bhfuil tóiríonn nach lán acinne tín bhó dachaíon farnacha Gaelic achcha. sé upper dyddaf a hawn yn upper y siarach upper dyddaf agus diolch hasnog a fi cwtio higi chéile agus gyfel sy'n ei cwrnys dwi hyn ac yn ei sŵas agus gyfel sy'n tolwch dyn sy'n fi yn cleachgach agus gyfel at gyffeim.